jalo na motheletše ge re ntše re ya go bala lentšu la modimo re ya lentšu la modimo tšatši le lekgono re korona modimo o re swaretše dijo di feng tšatši le lekgono. Motheletše ke rata go bolela le wena ka sehlogo taba se se belelang gore ke tlo bolela ka bophelo gore bophelo bo gona ene bophelo bo humanega go Jesu Kriste. Ke boletše fa ke sa thoma kua e reng yela ya botshelela go ya e reng yela bošupa gore bophelo bo gona ene bophelo bo humanega go Jesu Kriste. Ke tloga ke tlhalosa ditiragalo tše le gore di a diragala ka ra bophelo gore batho ba bantši re feletše le gore re dira dilo tše le goreng mohlomongwe ga di re tšwele mogola. Ka bolela gore go na le marena a mabedi, go na le Jesu Kriste o e le gore o emetše mmušo wa seetša, go ba le diaboloso le go Satane ka sebele o e le gore o emetše mmušo wa diswiswi. Ka bolela motheletše gore kgetho ke ya rena batho gore na re kgetha kgoši ka efeng. A gona motho a beng magareng, a gona motho a re nna ke emele Jesu ebile ga ke emele Satane, nna ke jo ema ke le tee ke a iphelela. Motho mongwe le mongwe o na le mong wa swantšeng gore a mmuše ka ra bophelo ba gagwe. Jalo potšišo yo ba rena wena o buša ke mang? A o buša wela ka ra mmušo wa seetša goba wela ka ra mmušo wa lefifi na? Molaetša o motheletše ke wa go leka go go phafoša mo leng gona gore tseba gore bophelo bo ka tsela mang. Bophelo ga bo ka mokgwa wena o inaganelang ka bona. Therešo ke gore ge o sa tsebe lentšu la modimo o amogela ditiragalo ka moka tše di diragala mo lefaseng ka baka la gore o sa tsebe. Ke ka baka la Bibele e reng ge e bolela e re setšhaba sa ka se a latlhega batho bešo. Lebaka ke goreng se latlhega ka baka la gore se hloka go tseba nnete ye. Ga o sa tsebe nnete motheletše nto ngwe le ngwe motho go botšang yona wa e dumela. Ge o sa tsebe nnete o sa tsebe mo o emeng le morena le ge batho ba go šupetša thabeng ba re re a kua mma mohla gore re kgone go humana dilo o tlo no namela thaba wa ya le bona ba re mma mohla re tsena ka ra metsi o sobelela le bona ba re mma mohla re ya kua letšatši re o hlwa re eme letšatši la re fiša. A o mainte gore na letlalo la gago lo ba jwang ka baka la gore you are desperate, o hloka bophelo, o hloka therešo, o feletše o di dira ka baka la gore ke dilo tše o nyaka khutšo ga o tsore o ihumane kae. O rana le lefase le ka baka la gore ga o tsebe mo o emeng le modimo. Mara ke rata batho ba e le gore lentšu la modimo le tloga le re tlhalosetša botse gore bophelo bo gona ene bophelo bo bo humanega go Jesu Kriste. Ke tlo bala di-scripture goba di-verse tše mmala tše lelo di re tlhalosetša ka bophelo go bontšiša gore bophelo batho bešo ga bo humagane felo ka ntle le Jesu Kriste. Morena Jesu gona le yena o na le bophelo. Ge re bolela bophelo bo re bolela ka bophelo bo bo sa felego, re bolela ka bophelo ba eternity, re bolela ka bophelo ba e le gore motlha re sepela re etswa ka gare ga nama ye goba mebele ye rena re o tšwela pele re ntše re phela ka bophelo bo re bo humaneng go manna go Jesu Kriste ka sebele. Ge o sena yena o a tatlhegong go ya ka lentšu la modimo. Ka motho a sena Jesu Kriste o a latlhega. Re tlo bala dibese ke tše mmalwa motheletše go gopela go theletše o sa nyake go di lebala e no swara tari ya gago ba bukana ya gago ya go ngwalela o ngwale dibese tše di bohlokwa kudu gore o kgone o di reversa ka mehla le mabaka. Re tlo bala lentšu la modimo go John chapter 1 re ilo thoma from verse number 1 ke verse e tsebelegang kudu. Re tlo bala le tše dingwe tša go leka go tlhalosa gore bophelo bo ke eng ene bophelo bo bo humanega jwang. John chapter 1 verse number 1 re ilo fihla from verse number 4 e re pele ga lefase le hlolwa lentšu o be a ntše a le gona a le go modimo ebile ka boyena e le modimo e sale a eba gona go tloga le go tloga e sale a eba gona mehlengela go tloga le go tloga. Verse number 3 tšohle di hlodilwe ka yena gomme go tšeo di hlotšego ga go sete se se sego sa hlolwa ka yena. Verse number 4 dihlolo tšohle di hweditšwe bophelo ka yena bophelo bjo ebile go seetša sa batho. Ke verse ngwe motheletše e le gore ke rata gore o ikwa ga botse. Verse number 4 e re dihlolo tšohle di hweditšwe bophelo ka yena. Dilo tše ka moka molemo a di hlotšeng mo lefaseng, diphedi ka moka le mehlare ka moka e re reng ya phela le batho ka moka le diphoofolo ka moka, dilo tše ka moka di humane bophelo ka yena. Ke yena bophelo, di humane bophelo ka yena. Go ra re ntle le yena a gona se se ka go phela, dilo di hweditše bophelo ka mang ka yena e le go yena mang lentšu le le go modimo ebile lentšu ka bo yena
e le modimo a na le modimo e le modimo a na le modimo o ka no bona ka re mtlhong ya confuse nyana mara ke tla go tlhalosetsa verse re lo bala chapter 3 ya John chapter 3 re bala from verse number 16 John chapter 3 o bala le namtheletši re lo bala from verse number 16 ke verse tse lo di tlwalegile re di tseba e go ba modimo o ratile lefase ga kakang goba modimo o ratile lefase kudu mo a ilego a ba a fa morwa wa gagwe a le noši gore mang le mang yo a dumelago go yena a se latlhege eupša a be le bophelo bjo bo sa felego ke rata bese ka gore e tloga e tlhalosa ga botse gore e re a be le bophelo bjo bo sa felego modimo o ratile lefase kudu a feletša ka go fa goba ka go neela ka morwa wa gago gore mang le mang ya dumelang mo go morwa a kgone go humana bophelo jo bo sa felego bophelo bo humana go Jesu bophelo bo sa felego re lo bala from John chapter 5 from verse number 25 John chapter 5 re bala from verse number 25 lentswe la modimo le re ruri ke a la botša gore nako e tla ebile nka re tlile ya gore bahu ba kwe lentswe la morena wa modimo kera morwa wa modimo gomme ba ba theeletšago ba tla phela nako e tla ebile nako e fitlhile ya gore bahu ba tla ba kwe lentswe la morwa wa motho gomme ba ba theeletšago ba tla dirang ba tla phela ba ba kwago molaetšao wo o tšwago lentsweng la modimo goba wa morwa wa modimo ba o kwa go theeletša lentswe la modimo le tloga le tlhalosa botse gore batho bawe e re ba ba o theeletšago ba tla phela gore re ba ba o netletšang goba mohlomongwe ba o nyetšago ebile ba o rejectago ba ka seke ba kgona go phela bophelo bo tla humana ke bao ba o kwago ba o theeletša ka mantšong ba o theeletša ebile ba o nyaka ebile ba o amogela batho bawe ba tla phela ba tla humana bophelo ge tšwela pele motheeletši e re bjale ka ke tate a na le maatla a go phediša ka ona mokgwa o mobjalo o file morwa wa motho wona maatla a go phediša modimo o na le maatla a bophelo le go phediša ka baka la dilo tše ka moka tše re di bonang di phela bophelo di bo humana go yena e fela o tšere bophelo a bo gafela go morwa Jesu Kriste gore morwa le yena a be le maatla a go phediša go na le bophelo bo gona bophelo bo humanega go morwa e le go Jesu Kriste motšheletši ge nna le wena re tseba morwa re tseba bophelo ge nna le wena re ikgafela go morwa re ikgafela go bophelo ge nna le wena re amogela morwa re amogela bophelo Jesu Kriste o na le maatla a go phediša ka mantše mangwe ge o na le ntho ka ra bophelo ba gago ye le gore mohlomongwe ya tšoka-tšoka ga e humana bophelo nna ke re go ana ke re Jesu Kriste o na le maatla a go phediša a ka itlišetša bophelo ka ra bophelo ba gago ge o amogela Jesu Kriste o amogela bophelo re ile la bala John chapter 14 from verse number 6 le yona it's a very popular scripture ka moka re a tseba rata go e bolela John chapter 14 re bala from verse number 16 lentswe la modimo le re Jesu a mo fetola a re tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna tsela ya gona le therešo le bophelo ke nna bophelo ke mang bophelo ke Jesu empa batho ga ba tsebe ba latlhegetšwe ke tsela empa ba kgelošitšwe ke sebe motheeletši ga nna le wena re ka tseba taba ye ra tseba gore bophelo bo humanega go Jesu ke ka baka la motheeletši nna le wena re tla reng ge re kitima re kitimela go yena ge re kopana le mathata a bophelo re tla kitimela go yena ge dintho di sa sepele botse re tla kitimela go yena ke ka baka leo batho ba lefase le batho ba e le gore ba mogana ba ra ba tseba therešo kore bophelo bo humanega go yena ke ka baka le batho ba bantši le ba e le gore ka ba ikerekeng ge motho a thoma kopana le mathata o tla bona a bitša leina la morena lebaka keng na wa tseba gore ge leina le o le bitša dintho di a fetoga ka ra bophelo ba gago ge o kopana le mathata leina la morena ke sebo se se thata baloki ba mathela go lona gomme ba phološa nna ke re gona kere ge o kopana le mathata a bophelo ngwanešo
o skebe wa talalala le lefasele o skebe wa gakanega Jesu Kriste gona mophološi wa maphelo a rena na ke re gona ke re o no tšhebela go yena a gane motho o re lena botlhe ba lelapileng e tlang go nna tšhabela go yena go kopana le mathata tšhabela go yena go bona dilo di sa sepele gabotse tšhabela go yena go nyaka thušo tšhabela go yena go nyaka phodišo dilo ka moka ke re di nyakang ge re tšhabela go yena re a di humana e re leina la marana ke sebo se se thata ba loki ba tšhabela go bona go lona gomme ba phologa nna ke re gona ke re leina la marana le gona le le gore ka lona o ka humana bophelo motšhelete ga re bolela ka bophelo re bolela ka bophelo bo sa felego o ka bo humana le ge ntse o sa phela o go humana jana go na le dilo tse satane a di instalang ka ra maphelo a rena ka baka la re go ka bala John chapter 10 verse number 10 e re legodu ge letla le tla la go utswa go fetiša le go bolaya mmereko wa satane lefase le motheletše ke bogodu ke go utswa ke go bolaya maphelo a batho o ka re ba mohlomongwe bophelo ba gago bonwelela satane a utswitše health ya bophelo ba gago satane a utswitše bophelo ka ra bophelo ba gago mara Jesu Kriste a ka restore motheletše ka re ba mohlomongwe mmele wa gago sa ikaonafale le ka selo mohlomongwe o ekwa ipeine bošego le mosegare e re ko go botse yeo ke mediro ya satane o tumile ka sona satane mmereko wa gae ke go utswa ke go fetiša ke go bolaya a ka bolaya le fela wena o sena morwa motho mmereko wa morwa motho e re ko go botse Jesu Kriste o re ga a tšwela pele o re nna fela ke tletse gore di bele mogora na mogora re keng na ke life in abundance bophelo ka botlalo ka mantšong re bolela ka bophelo ka botlalo re bolela ka eng na re bolela ka re ge o na le package ya salvation goba o tšere phološo ye re bolela ka package gore o swere bophelo ka botlalo o swere pholišo ka botlalo o swere dilo tše ka moka tše le gore wa di tlhoka ka ra bophelo ba gago ge fela o na le Jesu Kriste o humana bophelo nna ke re gona ke re go na le bophelo e fela bophelo bowe bo humana gago Jesu Kriste ntle le Jesu Kriste o ka seka wa humana bophelo bo sa felego ntle le Jesu Kriste o tlo phela bophelo bo re bo bolelang gona jwale mara ka morago ga bophelo bo o tlo ya tatlhegong ke ka baka lentšu la modimo go lebala John chapter 3 verse number 16 e re modimo o ratile lefase kudu a ba a romela ka morwa wa gage a le noši gore mang le mang ya dumelang go yena a seke a lahlega gore re batho ba ba sa dumeleng go yena ba tatlhegong ba go lahlega goba ba lahlegile ge o sena Jesu Kriste goba o sa dumele go yena o sepela ka tsela ya tatlhego mara o malemang ya dumelang go yena a ka seke a lahlega gomme o tla humana bophelo bo gona ngwaneso bophelo bo humana gago Jesu Kriste re na le marana ka mabedi mmušong wa seetša ke Jesu mmušong wa lefifi ke diabolose potšišo kona wena o ikgethela namang o ikgethela go sepela ka tsela ya seetša wo pušo e bego Jesu Kriste goba o ikgethela go sepela ka mmušo wa lefifi wo pušong yona e bego le diabolose e re ko botšo mediro ya gona ke ya lefifi ya leswiswi ge o sepela ka le mmušo wa lefifi o dira mediro ya leswiswi go sepela ka ra mmušo wa seetša o dira tša seetšeng Jesu Kriste gona o re batho ka moka ge o humane nna o tla humana bophelo ngwane šukubelela šale ka baka la re ke a tseba gore o na le dilo tše e le gore satane šetše a di stotše ka ra bophelo ba gago tše e le gore le wena go o lebeletše o lala bona dilo bošego tše e le gore di a makatša batho ba bangwe ga ba ipsene le ge bošego ba thoma go fitlha ba thoma go tšhoga ka baka la tše di diragalang ke tše di makatšang ka ra maphelo a bona mara nna ke re gona ke re Jesu gona wa ka bontšha ka ra lefifi a go tliša seetšeng go na le batho ge ke bolela ka lefifi motheletše ga ke bolele ka bošego re bo re bo bonang ka letšatši le sobetše go na le batho ba ba sepelang ka ra lefifi ntše letšatši le tlhabile go na le batho ba ba sepelang ka ra lefifi go ntše le mosegare le go bona ka baka la re bolela ka mmušo wa lefifi ke mmušo o e le goreng go sepela ka tlase ga ona ntho ngwe le yona mo go wena e no ba lefifi le ka go tsena ka ra lenyalo e no ba lefifi le go humana mošomo e no ba lefifi dilo ga di go samaele le ka mokgwa o nyakang ka gona kore di ka go gakanega o bona dilo lora dilo sepela ka ra dilo kore go tlhaga dilo bophelong ba gago go sesane o tsoga maototo a rurugile go a thunyega o tlola bothata bo kaya go diragetseng ntho go ke leswiswi bara Jesu Kriste gona o re la botlhe ge fela o ka mo amogela o tla humana seetša ge o sepela seetšeng lentšu la modimo le re leswiswi le seetša ga di sepele mmogo ka mantšo mongwe ge ke sepela ka ra seetša le ge lefifi le nnyaka le ka se kgone go nkhumana le baka keng na ke sepela ka ra seetša
mara o sepela ka ra leswiswi le ge le seetša se go nyaka se ka se gone go fitlhela kare o ka re ga leswiswi mara kgetho ke e tee dira ke motho o ka kgetha tšatši la lekgono wa kgetha seetša ka mantšo mo kry gore ge ke bolela ka seetša ke bolela ka Jesu Kriste ge ke bolela ka lefifi ke bolela ka Satan seetša ke Jesu Kriste gore ke nna seetša sa bophelo mang le mang ya sepela le nna a ka seke a gopiwa o tla sepela a bona moyeng gona ka mantšo a mangwe ge o sepela le Jesu Kriste Satane le ga go nyaka ka se ka kgona go go fitlhela le baka ke gena ge o sepela ka ra seetša ka baka la re Satane ke mong a leswiswi ga a kgone go tla seetšeng ka baka la re ga a ka tla seetše o tla kgona go mmona nna ke re gona ke re tšhabela go seetše le go Jesu Kriste gore o sepela le yena o kgone go sepela ka confident le dilo tšo tla mo di bona bošego ka se ka o tla o sa di bona le baka ke gena o sepela ka gare ga seetša mang le mang ya sepela le Jesu Kriste o sepela le seetša ene go sepela seetšeng lefifi le ka seke la kgona go go fitlhelela nna ke re ngwana šukere Jesu Kriste ke seetša ke mong a bophelo ge o ka mo amogela o tla amogela bophelo bo bogona ene bophelo bo humanega go yena o re modimo o na le maatla a go phediša gomme maatla wo wa neile morwa wa motho gore morwa wa motho le ena a kgone go phediša motheletše ge o nyaka bophelo Jesu Kriste o gola o file maatla a go phediša o file maatla gore motho le ge a ntše bophelo bo nwelela re mmona re motlhoboga re bona gore go a fela ka yena mara a ka go phediša a re tšee motlhala ka buka ya John chapter 11 ka story sa Lazaro lentšu la modimo le re Lazarus o ile wa tšwa molaetša wa ya go morana Jesu Kriste ka dikgaetšedi tša Lazaro ba mo ngwalela molaetša ba re tseba gore ola o mo ratago wa lwala lentšu la modimo le ga a feta matšatši a itse ba romela lengwalo la bobedi ba re tseba gore ola o mo ratago o ithobaletše ba be ba era gore o hlokofetše lentšu la modimo re morana Jesu ba ntše a na le barutiwa ba gage a re go bona reng a re boeleleng re o tsoše ngwana a borena ba mmotšiša ba rena morana re sa itapiša ke tlang ka re wa tseba re kua nageng yela ba ntše ba go hlomare ba nyaka go bolaya lentšu la modimo la re barutiwa ba ge ba re go yena ba re morena ge e le gore ka nnete Lazaro o robetše a ke re o tla tswa ba ba sa kwešiše tiragalo ye lentšu la modimo ye molaetša o bo tlileng ka yona ba ba era gore Lazarus ga a sana le bona mo lefaseng o sepetše mara morana Jesu lentšu la modimo le re o ile a fetiša matšatši a mane gore a kgone go tlo gore taba e be mabohlatse a gore ke yena mong a bophelo lentšu la modimo le re a re go bona a re tsamayeng re o tsošang ngwana a borena ka baka la re ge ke bolela tsela ke ra re ngwana a borena ga a sana le rena ga a sa phela ba re tšwa ba re no a re no sepela le yena ka baka la re ga ikgwa re tla no kgwa le yena ka re ba monyaka ba nyaka o mmola yena o sa nyaka o boelela a re no sepela le yena re o kgwa le yena ba ba sa tsebe ba sa kwešiše tiragalo ye o ile ga a fihla lentšu la modimo le re ba mmona bo Maria e re o mongwe wa bona a tšwela ketima a lela pele ga sefatlhego sa gage a re morena ge nkabe o le gona nke ngwana šo sanka ikhwela morena Jesu a re e re ko go botša Maria ge o dumela go nna ke nna mong a bophelo ke nna tsogo ke nna bophelo bo mo go nna modimo mphile maatla a go phediša modimo mphile maatla gore mang le mang ya nyaka go phela ga a ka tla go nna ke tla mo fo bophelo e re ko go botša lentšu la modimo le re Jesu a thoma go lla kudu a botsitša na le mmeile kae ba sepela le yena ba mmiša lebitleng la Lazaro lentšu la modimo le re a botsiša re ke mo le mmeileng gona na a re ba tloše leswika ba ene gore ba gokološa leswika lentšu la modimo le re a weletša ka lentšu le legolo a bitša Lazaro a re Lazarus a mmitša ka lentšu le legolo a re itšwa ka gare ga lebitla leue e re ko go botša ngwana ešo batho ba be ba le gona ba ntše ba tlhaleletše ba lebeletše ka baka la le mma motlhago batho ba tlo no di ka ba le gona ba go rata go lebelela ba re ba bitša gore ke di-spectators ke batho ba ile gore ga ba tla ka baka la re ba tshepa tiragalo batho ba bangwe re ya kerekeng mara ga re tsebe taba e re yelang kerekeng ba bangwe re nyaka go bona ge batho ba fola gore re kgona go tšea difounu re di-video re di iše di-social media re re bonang baruti gore ba dira eng tše ke di-magic tše ka baka la re sa kgole mohlolo wa modimo e re ko botse ngwaneso batho ba ba gona ba tlhaleletse ba lebeletše mohlomongwe ba bangwe ba mošole ba le gona gore ga go ka diraga any means ba kgone go mo swara mara re ko botše lentšu la modimo le re ka moraga ga mo goeletše e re Lazarus ba thoma go bona motho a rotoga a tatile ka dipantiši a tatile ka mašela matšhweu a tsogile bahung
se se bontša gore Morena Jesu o na le maatla a go tsoša motho ya hwileng. Morena Jesu o file maatla a go phediša. Morena Jesu o nyaka dilo di thata fetse di senyegile di šetse di bodile batho ba di tlhobogile ka lapa la gago, a re ga a tsena a thoma go di phediša. Batho ba ntse ba lebeletse di next door, di lebeletse ka mafostere di sa kgone tiragalo, ba re na wa kgonega na ka baka la re a tseba gore lapa le lanke ka mokgwa leng ka gona ne re sa kgone gore dilo di ka bua tša boela sekeng. Mara ka matla modimo mabotla go lebelela ba makala ka lapeng la gago o etswa ka confident o epela di fela ka baka la re o tseba re modimo a tsena lapeng la gago dintho di a thoma go boela sekeng. Na ke re gona ke re o gona Jesu wa ka reng go tsena lapeng la gago dilo tša thoma go fetoga. Lentšu la modimo le tlhalosa gabotse gore motheeletše batho ba be ba go lona ba tlhaleletse tiragalo. Ke rata lentšu la modimo ka re gotlhe le gotlhe mo Morena Jesu a ba dira metlholo batho ba be bantši ba le gona ba lebeletše. Motheeletše mo Morena Jesu a dira metlholo batho ba tlo di ka ba le gona, ande ba bangwe ba tlo criticize ba re wona a re tshepenne ka baka la re a re gane dilo di diragatše mara e seng ka tsela ya o tla kwa ba bangwe ba metlheng e re phelang go yona ba re metlholo e fedile sa le e diragala ka metlheng ya bo Jesu Kriste. Metlheng e re phelang go yona motlholo o sa le gona. Na ke re gone ke re motlholo o gona, motlholo o ya le wena go nna wena o nyaka modimo a go direla ga o nyaka modimo a go direla motlholo a ka go direla motlholo. Na motlholo ke eng na? Motlholo ke ga modimo a dira dilo tše e le goreng batho ba re ga di kgonege. Motlholo ke eng na? Motlholo ke ga modimo a go tsentšha mo batho ba re o ka se kgone go tsena gona. Motlholo ke eng na? Motlholo ke ga modimo a tsoša motho ka ra bahu batho ba tseba hwile ba ra ka sa pela le doctor di confirmile gore motho o hwile moya o tšwele o sepetse modimo a mo tsoša bahu. Motlholo ke eng na? Motlholo ke ga modimo a go fodiša ka ra bolwetše jale le doctor le confirmile gore bolwetše bo ga bo fole. Ntho go ke motlholo modimo ga di obvious. Modimo ga re ga batho ba kgona go dira ntho le yena a e dira. Modimo ke modimo wa dimaka mo batho ba bjang full stop yena o bja khoma o re lefokole le sa tšwela pele. Mo batho ba meyang maraka ba re mo re a ema modimo no tšwela pele gore rena re a feta. Na ke re gona ke re ge o ka dumela modimo o tla go bontšha dimaka ka ra bophelo ba gago. Re bone modimo a dira metlholo, re bone modimo a dira dimaka. Ke ka baka le bona re sa mo swaretse re sa mo gotleletše. Ke ka baka la re bone a fetoša dilo ka re maphelo a rena re šetse re tlhobogile re bona o ka re ga go sana bophelo mara modimo a fitlha a re fa kholofelo. Re be re rathagane motheeletše batho ebile ba sa re tshepa ba no bona o no ba motho fela mara modimo ke modimo a go kgona go kopantšha dilo. Re be re tlhoka boroko bošego re sa robala mara modimo a fitlha ba motlhanke ba re a robala. Motheeletše modimo o gona modimo wa phela ge sanka mo testa. Na ke re gona ke re moleke ge o ile wa ya kerekeng mara ya ba re wa isheka pelo ya gago wa bona dilo sa go berekele o se ka re modimo ga a kgone e no re nna ke paletše ke go dumela ka baka la re modimo o na le maatla in spite ya gore na wena o mang. Modimo wa šoma in spite ya gore batho ke bomang. Modimo ga a šome ka pace ya batho. Modimo ke modimo wa dipelo. Modimo o lebelela pelo ya motho o responda go ya le ka tumelo ya rena. Batho ba bangwe re a leka modimo ka ra bona a sa šome ka baka la re sa mo dumele ka ra dipelo. Re mo leka ka borena re no nyaka go ya go hlola gore na modimo ka nnete wa kgona na. Ra bona dilo di sa fetoga ra change ra boa ra re modimo ga a kgone ka baka la re ga o le motho ba rena ke re gona kere ge o ka mo dumela ka pelo wa re go mo leka ka tumelo. Nka re gona kare ge o etšo o boya modimo a sa go šomela nka re le nna nka go tshepa kare go ra tabe ya e kgonege mara batho ba bantši le ya moleka mara le moleke ka tumelo. Motho no ya kerekeng a re ke no ya tšatši le tee kgwedinyana tše pedi a ya iše ko go no nyaka bona nna go diragalang a sa nyake modimo a nyaka metlholo ya modimo a ya kerekeng a rena modimo ga a ka se ntirele se nnanka gore a re modimo a kgone. Lentšu la modimo le re o sekebe wa leka morena modimo wa gago ka baka la gore go na le batho ba bangwe ba leka modimo ka tsela e sa kgonagalego. Nna ke re gona kere o sekebe wa mo leka modumele ge o mo leka wena o tlo feila mara ge o mo dumela modimo a ka se go feile. Modimo a rena se modimo wa go ješa ditlhong. Modimo a rena gore a ka se ka re latlha ebile a ka se ka re tlogela. Modimo a rena ke modimo wa go dula ditshepišong tša lentšu la gage ke maphafogela go phetha lentšu la gage ga eme lentšu la gago o eme ga re ke tla phetha o tla phetha ga re dumela fela dilo di tla loka ga re ge motho a dumela dilo ka moka di a kgonagala mara e fela batho ba bantši re a re moleka re sa mo dumele. Ke ka baka le re sa boneng diphetogo ka ra maphelo a rena. Ke ka baka le re no tšwela pele re lwala ebile re bona ka re modimo a fodiše. Ke ka baka la gore re a moleka ga re mo dumele. Nna ke re gona kere go tswa ka tšatši la lekgono le dumela modimo
bula pelo ya gago modimo la tsene ka ra bophelo ba gago ra kgone go šomela bula pelo ya gago mmolela gore modimo ke lekile ka matla ka ke apalelo ke nako ya gore tsena o šome ka ra bophelo bago lebaka la gore o seka ba fola mmeleng wa gago ke ka baka la gore bolwetse bowe a sanka wa bofa modimo o ile o nyaka batho gore ba go rapelela mara ka ra pelo ya gago o nyaka phodišo o sa nyake modimo la ke re gona kere gore o fumana phodišo modimo ke phodišo modimo ga ana phodišo modimo ke phodišo ge o nyaka phodišo modimo mara o sa nyake modimo o ka seke wa e humana kare ge o nyaka phodišo nyaka modimo kare modimo ke phodišo o tla go fa phodišo ge o nyaka khutšo modimo ke khutšo ge o nyaka khutšo nyaka modimo ge o nyaka modimo o tla humana seo se tlhokang bophelong ba gago mara ge o nyaka dilo tša modimo o ka seke wa mo humana modimo wa rena ke modimo wo re ratang gore dilo tše re nyakang go ba tšona a ka ba tšona ka gara maphelo a rena motheletši nna ke re gona kere bophelo bo gona ena bophelo bo go humana ga go Jesu Kriste go le gona motheletši gona mo leng gona o theeleditše gore batho bala ke ya go kopolelo wa e bolela bolela ka bophelo ke be ke sa kwešina bophelo bo le bolela ka eng na nna ke re gona mo le gona ke tlo rapela le wena ka go fa thapela go eneela wena gore molwana Jesu tsena ka ra bophelo baka mohlomong o tlhoka bophelo ka ra phodišo mmele wa gago nna ke re gona kere Jesu Kriste o gona Jesu Kriste wa phela a ka go fa bophelo ene o phagamiša matsogo a gago rapele nna thapelo e re morana Jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo baka go tloga le kgono le ke a fetoga ke re ke ngwana wa Jesu Kriste ke a fetoga ka ra bophelo baka Jesu Kriste ntire motho ngwala lebitso laka bukeng ya bophelo go tloga le kgono dilo ka moka tse ke dilong kgorano le tšona ke a e kgaola ke dira kgorano e ntshwa ka Jesu Kriste ge o rapetše thapelo motheletše ke sešupetšo sa boikokobetšo le gore wena o lapile mo lefaseng ka go tlha o kitimiša le dilo tša lefase le o nyaka Jesu e be morena le mophološi wa bophelo ba gago nna ke re gona kere a ka go phološa ge fela o nyaka bophelo bo gona bo humana go Jesu Kriste mara batho ba bantši re a lahlega ka baka la go hloka tseba nna ke re gona kere modimo wa go šogofatše modimo wa go okeletše matšatši a go phela ba le lola modimo a le fodiše ba le tlhokang khutšo modimo a be modimo wa khutšo ka re bophelo ba gago ba lebe ditronko nna thapela ka gore modimo a le fe pelo ya botho modimo a le šogofatše ba lebeng dipatlele modimo a le fe phodišo o no re mo lwalang go sa se o no tsoga ke motlholo modimo a ka go direlang ona ge o dumela dilo ka moka di a kgonagala modimo wa khutšo a tšwele pele a le šogofatše